الاتوبيسات بتاعت نص الليل اشتغلت. كنت عند صاحبي في منطقه اسمها قلوص، تمام. مش عارف هي جت الساعه اقول لكم كام، 10:30. الناس كأن مثلا بقى عندهم غاره، اختفوا، مفيش صوت. طالع من البيت عنده الناس كلها نامت ولا مش عارف ايه، يمكن عشان أنا قاعد في تقسيم فمتعود على الدوشه والزحمه وغيره وكده، فما لقيتش اي حاجه، يعني مفيش مواصلات. حتى التاكسي ممكن، لو مش عارف، انا خايف ان هو لو طلبته ممكن ما يجيليش ولا ايه، بس هي منطقه حلوه بصراحه، يعني منطقه جميله ما نقدرش نتكلم. المهم ان انا قلت اخدها مشي لحد ما اطلع عند المكان اللي فيه البحر، اتمشى كده على البحر ومش عارف ايه. فاتمشيت، طلعت على اورتاكاي وبعد كده رحت رايح على بشكتاش، وقلت بقى اول ما البحر يخلص اخد تاكسي. لقيت ايه في وشي؟ لقيت الاتوبيس اللي هو بقى بتاع الليل ده، اللي هم كانوا قالوا عليه من حوالي اسبوع وشويه، باسمه ايه، رقمه 55. هو الفكره بس ان هو ما بياخدش منك تيكت مره واحده اللي هي مثلا 35 ليره، لا بياخد الدبل، يعني بياخد مثلا ايه، بيبقى ب 70 ليره البصمه الواحده، او انت لو عامل ابونيه هياخد منك نقطتين مش نقطه واحده، بس كده وتوصل تقسيمه.